wawa ona adakwa akutaura sina basa. Nguwe wena uright wankohliwe vula la phuma ngifuna imali yami vula phuma nika imali yami ngifuna imali yami phuma wena nika imali yami ukhohliwe ukuthi unike uyenzeni ngiyenzeni wena uye udla igambini lami la uhambile ufuna imali yami nika imali yami wena uyazi awuyazi namhlanje ukuthi awuyazi ayangikwazi iba mali yangu boy uya uthi la gambi rangu wefuna la mali yangu nika imali yami nika itshele hey kwenzakala ukuyenela umfazi wakho kwenzakala wewe udonsa makutshele ukuthi kwenzakala yo udlile ingambi yami yo uthi wena yadla amahala nika imali yami yafuna imali yami ngifuna imali yami uyathenga awuyenzi nika imali yami hayi ngifuna imali yami ngifuna imali yami hayi bosa lekela indoda yami bosa ngifuna imali yami lekela indoda yami imali yami ngisife ngifuna imali yami sife lekela indoda hayi imali yami lekela indoda yami hewe lekela indoda yami lekela indoda yami sife imali yami ngifuna ukuyenza wonke tifoni yami ufuna ukwenza lapha imali yami ngifuna leyo ngifuna imali yami imali yami wathi imali yami gambi yami gambi lathola on ayithi mahara taxen uthi uthile manje wena ufuna aza kuya athi ufuna imali angimazi athi ari kuda mali kwauri yani ukuzira kuphi angikwazi unomziva andikuti umziva asipele mushe nditokutaurira kandijairira murume wewe asipele mushe kangani uchingondiurira chingokuregerera how many times ugondiurira chingokuregerera asipele mushe uchaona asipele mushe pinda mota asipele mushe bude bva pamota yangu hamba imota yangu imoto yami